kasih kama ceramah ke makutan Pak Ustaz angka garuh halalang apa iya nasang anakku kedua ni keguguran angka garuh halalang nanti ni keguguran makunre dah kuba gampang ni insyaallah kumak barakah ye dia keguguran beneta ikut carana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apalagi kita dihibur oleh Sanggar Seni Makyada yang pimpinannya merupakan sahabat saya juga. Apalagi hari ini kita dihadiri oleh pemerintah kecamatan dan pemerintah desa. Kita sangat berbangga hari ini yang punya acara. Seluruh yang hadir itu tuda nggak dendre latu kuro Bapak Ibu agtana buti makunri buti ngaroneng no tuda nggak si balena Pak Desa Pak Andi takku 7 mata meni habuti makunri 7 mata utuju mata nya itu tangai apa macam laki kita ngai 7 mata nih Bu lalangatiku bayi upo paga apa irpan apan di lolo ngangi buti makunri upo paga buti ngarone lolo ngangi nirwana maka mana cantiklah Dewita bayi si lolo ngangi kan lolo gertak si bawa anak dar cantik wasa ngijur bawa aku kumindia mega tau cantik ternyata beliau pemaden ramai kamato si lolo ngangi kan lolo gertak si bawa anak dar cantik pada mau ita pasangan na labui si bawa irepa seluruh yang hadir angka wita pilih bar makok kay para wita pasangan na samudra si bawa cinta ya naprak ibu-ibu deh seluruh yang hadir pagkasinglali bati tak mada ilakit ta ibu nirwana di nirwana pagkasinglali bati tak mada ilakit ta apa kuwita-wite garta na pa irpan watun nakalolo dina 2 kali menadar pura na bote jadi pagkasinglali bati tak mada ang katalu sipa tapunay kumelo ki na saya lakit ta nomor si di akun di ruang tamu gesit di dapur seksi di kasur tapune talu sipa anggun di ruang tamu gesit di dapur seksi di kasur aja ama anggun di dapur itu kami sana sunah sumeja aja selanjutnya maka itu hadisan Nabi ta ya kumelo ki mita makun re makasin kumelo ki tanga makun re makasi maka dia Nabi ta iza nazarta alaiha sarrafka kumelo ki mita makun re soleha iza nazarta alaiha sarrafka iya ko itangai mapakariurio tabi pair pak tetangga gede benita mapakariurio tadi keterangan na Pak Irfan maka dah natangai benena mapakariurio berarti benena ibu nirwana ciri wanita soleha apa itangai boleh laki mapakariurio apa yang kami itu menerima kuda itanga mencempet apa na masuk apa maka cucu ulun nah senyum-senyum toki waseng seluruh yang hadir di nirwana komelo kilau umrah dia napaki dui ang kecerana iya makun raya komelo kilau umrah dia napaki dui dia napaki modala pekecerana nigi makun raya milau oppolakin na kawan ini apalan na itu pada di kupuran mendre umrah bu biasa mungkin milau kolaki takon ini biasa mo dia enggak baik lalu ni mantu kundi apa makanya dalam sini kita narapai nigi makun raya milau oppolakin na kawan ini apalan na itu pada di kupuran lau umrah jadi kewati baru tu wati mendre umrah kelima siwani tadi kewati lau ayah jangan kita coba-coba ya kita tahu kan aja selanjutnya poletta irpandi alengi bini tak nalina matur ya apa zaman-zaman tu makun raya bendahara poletta arone alengi bini tak nalina matur apa menari toji yang karoni maja naka alina mana ni misang isan na pa bersenge isan na kulkase isan na lubuy tanya urusan mo aroni yaitu alengi makun raya na alina murso apa zaman-zaman na makun raya bendahara tapi yang katanya dari makun raya lingi dui na alina matur malah mana kamalio jaju 5 lemari na liwa jaju kasih lakken na 5 ba na lengi biar lagi yang kecakar 2 seluruh yang hadir selanjutnya
suami pakaian istri, istri pakaian suami. Aga betuangan nero ni si sampo ya siri patawi na jaji. Araw newi aja ta cerita kekurangan na lakit ta apa tahu. Makun rai aja to ta cerita kekurangan na lakit ta apa tahu. Apalagi ko Facebook lagi galau aja. Apa madari yang karo ni cerita kekurangan na bini na. Be cantik bijak nasa bini ku nirwana. Polen nama angkatona polenna, angkato pajamanna, maka cantik, na sunna maka lumrah, romantis dek. Itu nasa ko pole amak jama, iya matakko ko pole ka amak jama, namo matakko oleh na pole to mak jama. Tatta itu na lebiti ko na pasa tapi mak kilo-kilo to, na lebiti ko na pasa na pa mak kilo-kilo. Salatullah, salamullah, bitina ipasa, langi makat do. Mana minasab bene ku pamaturas sih ha be aja cerita di madar itu angka makun cerita ku keranakin na bae gerta be nasib be lakeku de nang kana ceri kak cicammo kolen nama gega maka si zamanna mana minasab kon niwi mana gitu ku sibaki matin ropani tu nasa udut ku kai lau tator mengerui geri be aja cerita selanjutnya di apa nih tu tomatot tak kupuran ibuntingan tomatot tak ia memena matot tak makoto. Jadi usahakan ni pada padi berarti tak perlakukan ni. Apa amadari angka arone ya ku ambon nang kapole na lihat je peluk kami nama suli peluk suli je na liangi peluk Marlboro peluk suli dan sebagainya. Tapi kematuan nang kapole angin lang ico itu tak dosa bisi buku. Aja usahakan ini pada padi. Madari to angka makun rai ya ku tomaton nang kama agame langi ma ona sangi kabe pama o ko gitu maka marama kanja ini mak benih o ko gitu mak kadera maka singit tu dah mak walangi ga iti mak una supala kurangi omi mak pas-pas ki mata ku amma ki mak makor to itu nangka tapi kematuan nangka pole kasur rasa matamu pole bolamu batu tak 2 botol ya lagi tak 2 juta lisu tapi aro botol nang kali ngos papan tapan kasur rasa matamu ya aja usahakan indo pada padi ha. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Komelo de naka kita laketa, komelo ijok kalau mak jama laketa atau melo ni pada ijok ni lo mak jama si gandeng ni atau pada mengotoki ya komelo ijok ke laketa bawil mana napa tabaca aga ibaca salamun kaulan min rabbir rahim. Iya tu ibaca ni arone komelo kalau mak jama de naka kita isaliwan de na targoda pisaliwan. Ya komelo ila kita lo mak jama bawil mana napa tabaca salamun kaulan min rabbir rahim. Tabla ni bu dia tabla alhamdulillah ko tabla ni dia pada apa lagi ya matu kali suka tali HP tak sampai YouTube sampai ceramah Bugis Muhlis Samsudin. Jangan lupa like share comment and subscribe ya subscribe agak perlu dengan salamun kaulam min rabbir rahim. Selanjutnya pahangi lali benita apa itu makun raya biasanya memang tu kasih pak codok nah terutama tu kon ni terutama kon tapi makanya tu makun raya bene kali pak codok komelo kimi tai romantis na pak codok bene tak kueli matu kubure asra palece ni wonni matu itu mari tu betul makat doa dan coba-coba ko dia tong tapu ele tempat codok i pura asra palece ni matu wonni mari tu betul makat doa itu makun raya biasa tu makun raya kocok doi terutama tu kon ni malah tu minyak gosok nasa di mana lelena anu itu aku koi minyak paras nasa di mana lelena sial penuh je sial mau minyak paras napa masalah talu susu ngapa si mak bajaji talu lapi na pertama kamar sampai alina salimo ya pertama ki makabi ya kodena sampai mengaring ku makuiro sipak na benita apa sami jolo laba-laba ngingin tapi ko magala ki mapalici nasaba arone makasinge macap pacoli lolo aju marakoy arone makasinge macap pacoli lolo aju marakoy tapi nasangi ulama tak dek gaga bulu tang ang ketukuangan na dek gaga salo tang ang kalikuranna dek gaga tasi tang ang kabombanna dek gaga alibinangan tang angka kekurangan idi arone ajak lalo tapune sipak maka incung apa madari itu angka aroni maka incung ya lingi tempe milau tahu ya lingi tahu milau bali ya lingi bali milau nasu palakko ya lingi nasu palakko milau kaju na 500 bisa bustoran nasi ulang i aroni mapakewe incun ne kanjak ne ya lirangi kosaloi kolempai napa talo yasi tajam nigi makun rai mani piti munna iya natu ciri-ciri makun rai pananakan
magi namanan na sebab maringang ginabawa apalagi dari ko nagara-gara ilaktain na laduraka tapi kumanan na tujuh mo ide to na marigaga na sebab napasomi tu kasitak ko na sesubu juru mapigaw urani man na sumasasta si matarana si mabisandra si naja mamanang jadi ditutup mereka menenak makun reko nenak tujuh mo apa angkayasa cerewet syar'i Digini itu makun remani picilakna iya na tu ciri-ciri makun rekat di na subali tu ipal la duampan ini ipal la kaju duampan ini ipal la turia moyan reyang na angka midi na subuko ya na kasoro Digini itu makun reman selapa pacilakna nama kaumpa aja kasih jalo iya itu ciri-ciri makun ripak kojang sini lalo sini nali baso lalo baso nali somai lalo somai nali dorian lalo dorian nali putu mala lalo putu mala nali mana tapi kung masagay na katanya di tago lewat ya dia tu pun nadi Dini itu makun remalan pe bulu kalepan Iya na tu ciri-ciri makun rekutu magi wakada makutu na sebab namo alena deto na nulek jampang ini onroto ni awat tu kuno ko bade pendra macerama angka taroki o kumondrin na oto tare makada iya mana nama cantik pai mangjanda mani Buka pare-pare macerama buti tu rima cawi buti makun rel tiku aja mau ko jolo matin ko wani na seru matamu ya kebuti paru kak daripada tu lemari si gandeng ni mana si tipu si dikaca nak kedua si dipiri nak kedua jok kasih ketani lima motor si kak dua no pakar jambam itu sih bang ya ku bari tapi komentar ni ele sino ko tak ngaso si cok dokang wani yang kapiri tak gapo apa ya terima panggewang matapu betul tatan itu matapu ustaz nabi ini tah selanjutnya ku kasih kama ceramah ke makutan pak ustaz angka garuh halalang apa iya nasang anakku kedua ni keguguran angka gahro lalan na dina keguguran makun re dah kuba gampang insyaallah kumak baraka ye dina keguguran beneta peko carana ya komelo maka juma laketa komelo maka juma ini palingan we jenne alaki we jenne ko cere ini palingan ni ta palingan we jenne ada ni jenne ki palingan we jenne kupuran ni mak jenne angka tu cam mitte ko tujuna sadange angka tu cam mitte ko tujuna ingat angka tu camit tujuh nasi kue iko atau mak janggo angka tu kucapan janggo nah iko janggo iro runcing awan tapi ko janggo tak berat dia nulai janggo iro runcingnya iro ya lawai na lai bacang salawai kepitu inna atena kau sari kepitu napai binu ngak beneta napai iro nang sesan nas wai ko cere ta campuru kami wai dio na beneta na pakai dio insyaallah mak barakah iya tu dia nak keguguran lah beneta iya matutu na pakai pandritata iya ko mapuasan na dia na madakah baca natai nakal kausar napa nakarau kue napa merica pulih lalan itu napa kita riolota seluruh yang hadir selanjutnya biasa tu bu ibu-ibu komelo kupuri mapala kai kupuri mapala kai ni tentu napa dan itu anak-anak makada komelo ko nanre lakai muna sumu tu balunra sapi teh posi aku tanya tu posi sapi agak pada pekicarana kumana sutidik mana suti tagaru-garu ni ro andre tagaru-garu ni sunasui andre ga pakandre aga tabacanya ayat na pong Allah Ta'ala parauhu wa raihanun wa jannatun ain parauhu wa raihanun wa jannatun ain kuma barakah yaitu isalah terima lunra nan sesuta lakita selanjutnya pomelo ki dia nak kita lakita apa alasannya tu aroni sesa ke kita kamata-mata kata-mata ketemi-temi kumpure sesa Lasana to roni komelo ki dia na selingkuh lakita komelo ki dia na tergoda makun relangnya lakita agi bacangi kutaki burang iting ko ili ko nigi yari ko tangasoy ya ko tagaru-garu ya ro tagaru-garu tabacani ayat na pong Allah Ta'ala bismillahirrahmanirrahim wa alqaitu alaika mahabbatan minni walitusna ala ain
wa alqaitu alaika mahabbatan minni walitusna'a ala aib napa tatap kuasa nalaketa mak baraka yaitu insyaallah namo kenro lattu namo ni katok gode namo anak SMA anak ABG anak kuliah gode laketa dito na tergoda nasabab mak baraka bismillahirrahmanirrahim wa alqaitu alaika mahabbatan minni walitusna'a ala aib dalam Quran surat Thaha ayat 30 akhirah. Demikian yang sempat kami sampaikan karena waktu sangat mepet kami jauh khutbah Jumat dan ke Bapak Etamwi dan serta para undangan Milo Jolo Mandri. Mari kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ya Rabbi ma'ataitani asy-syarati wal karamah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ya Allah